Hipólito orgulho sai vencedor dahulu competição discurso Liang Korea e Timor-Leste. Entidade parceria no Embaixada Coreia do Sul e Timor-Leste, sucesso organiza competição discurso Hodalen Korea badahulu kia dili ia lorn ruanulu resin rua fulan fevereiro tinan ring rua ruanulu racing hat. Jovem Timor Oang naing walu nebe kompete, haturu duni siran inia kapasidade, Hipólito hanesan Timor Oang dahuluk marka história hanesan vencedor badahuluk ia realização competição ne ia Timor-Leste. Dia kau ni sentimentu ba ohin lorong saya udah menang nain juara satu iha kompetisi ini aku senti konten di tebes taba kompetisi ini foi minha primeira vez loki Timor Leste no hanesang kompetisi ba emang tutu bela aplica no iha resultado itu saya udah menang nain atau representa Timor ninarang pode bahalo apresentação iku stang iha na saun laos ebe diusi resultado ini aku senti konten di tebes how estudante nebemak tur kursus iha fundação aqui to tanki da guerra no iha ne how kar tur diskursu idane tamba how foi halau exame iha fulan junu iha bekora no hana valor lato standar anta how hili fabrika ho idane how kar tur diskursu idane hodi fokus hai fale buat nebemak how sinti ho valor nebemak lato standar ho idane ma how husu ba profesora atau tuir diskursu Korea idane. Ya, how hanesang estudante ida. Durante na how aprende iha FMKS, Fundação Memória Coni Santana. E hanesang estudante, how hare tuir programa ne bema tama ya minha GP, how sentence how interessante teves ho diskursu idane. Então, how hare teves pa lorong wahingnya Atui evento idane, maski hobe betne be ke how la domina ia din Korea, how sinti orgulho teves ba speed embasar Korea. How hak solok tebes, how mos la espera kata how bela mono ia terceiro lugar, idane hanesan apreciação bot idane be mai how. Tamba how prepara how ni matéria dane, ni la cliuda how prepara de tia Lorontolo ni larang hodi ba ia speech. Ba iha speech dane ba iha português ho inglês Korea la hanesan tamba intonação la hanesan sira importante mak intonação o insai itaninya pronunciation wasira ne mos hodi atuita ba iha experiência nebe maka hau hetan durante competição também ta compete ho ema Korea rai nain rasik nomos ema Korea nebe maka hira-hira liur nomos ema estrangeiro husina saum barak maka compete iha neba hawanoing ita precisa prepara dia kliu atau none ita melihat tudo mos Timor ba iha mundo internasional. Augusto Sarmento, Televisão Timor Pos.